Reka twongeye tubaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Aka ni akanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho n'amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka dutere agatambwe twerekere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mubwire yuko AFC M23 yakomeje ku biganiro by'ibanga yavuzwemo na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi i Bujumbura. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko nta biganiro ibyo ari byo byose wigeze ugirana na leta y'u Burundi, bivugwa ko uheruka gusaba kureka imikoranire n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikinyamakuru Africa Intelligence gisanzwe cyandikirwa i Paris mu Bufaransa giherutse gutangaza ko mu ntangiriro z'uku kwezi Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye Bujumbura itsinda ry'intumwa za AFC M23 bakagirana ibiganiro. Nibiganiro bivugwa ko byabaye mu gihe nanone ingabo zuriya mutwe zimaze igihe zifite gahunda yo kwigarurira umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo umaze igihe urinzwe bikomeye n'ingabo ziganjemo iz'u Burundi. Amakuru avuga ko ubwo Ndayishimiye yahuraga n'intumwa za AFC M23 zamuburiye ku ngaruka ashobora guhura nazo mu gihe yaba akomeje gushyigikira Kinshasa, dore ko Gitega ifite ingabo ziri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 14 muri iki gihe zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC. Bivugwa ko kandi mu rwego rwo kwigarurira Uvira abarwanyi ba M23 bashaka kuburizamo imirwano itaziguye yabasakiranya n'ingabo z'u Burundi FDNB. Ibyatumye batekereza kuba bagirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye yuko nta ruhande rwemerewe kurasa urundi. Kugira ngo ibi bibeho ngo byabaye ngombwa ko AFC M23 isaba Gitega kureka imikoranire na Kinshasa mu rwego rwo kwirinda ko intambara iri muri RDC yakwambukiranya imipaka. Biravugwa kandi ko mu byo M23 isaba u Burundi harimo ko mu gihe yabifashe Uvira bakwima ubuhungiro abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo na FDLR igizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ndayishimiye ku ruhande rwe ngo yasabye M23 kwitandukanya n'u Rwanda ashinja guhungabanya inyungu z'igihugu cye. AFC M23 biciye muri Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wayo yavuze ko iri huriro nta biganiro ibyo ari byo byose riri kugirana n'u Burundi. Nanga kuwa kane yabwiye abanyamakuru ati nta biganiro turimo tugirana n'u Burundi, ahubwo turi kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku ikubitiro bwari bwararahiye ko butazigera buganira natwe, ariko uyu munsi barimo baraganira natwe kubera ingufu z'uko ibintu byifashe. Muri Kanama uyu mwaka hamenyekanye amakuru yuko mu kwezi kwari kwabanje M23 na leta y'u Burundi bari bahanye imfungwa zibarirwa muri 20 gusa. Aya makuru nayo uyu mutwe wayamaganiye kure avuga ko ari ibinyoma. Tukiri kuri M23 kandi ndagira nkubwire yuko yatangaje ko igiye kuvugutira umuti ikibazo cya drone za CH4 za FARDC zimaze iminsi ziyisumbirije. Iyi nkuru nayo ikomeza igira iti umutwe wa AFC M23 watangaje ko ugiye gutangira kurasa drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zimaze igihe zirasa ibirindiro byayo no mu duce dutuwe n'abaturage. Kuva mu mezi make ashize AFC M23 yakunze gushinja ingabo za leta kwirasaho zikoresheje drone zo mu bwoko bwa CH4 Kinshasa yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibitero by'izi ndege zitagira abapilote amakuru avuga ko zituruka i Bujumbura mu Burundi byakajije umurego mu byumweru bike bishize mu bice bitandukanye bya teritwari ya Walungu, Masisi, Rucuro na Walikare. Perezida wa M23 akana umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo kuri wa kane tariki ya 23 Ukwakira yabwiye abanyamakuru ko uriya mutwe ufite ubushobozi bwo guhanura ziriya ndege ndetse ko ugiye gutangira kubikora. Yagize ati dufite ubushobozi bwo kurasa izo drone, twagiye tubikora mu bihe byashize kandi nibyo tugiye gutangira gukora guhera uyu munsi mu gihe tugabweho ibitero. Bizimwa kandi yateguje ko guhera uyu munsi M23 igiye gutangira gusubiza ku bushotoranyi bw'ihuriro ry'ingabo za leta. Ati guhera uyu munsi tugiye kujya dusubiza ingumi ku ngumi ubushotoranyi bwa Kinshasa kugira ngo twimike amahoro mu turere dufite mu maboko yacu n'uturi mu maboko ya Kinshasa kugira ngo dushyire amahoro mu duce tugenzura ndetse tunagenzurwa na Kinshasa. M23 yagaragaje ko nko muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abarwanyi ba Wazalendo bari gusambanya abagore ku ngufu bakabikora bifata amashusho
bagasakaza ku karubanda, ashimangira ko idashobora gukomeza kubyihanganira. Ntabwo nasoza aya makuru kandi ntababwiye yuko Mwenga uruganda rwa Twangiza Mining rugenzurwa na M23 rwongeye kugabwaho igitero. Iyi nkuru ikomeza igira iti sosiyete ya Twangiza Mining itunganya amabuye y'agaciro ya zahabu kuri uyu wa kane isaha y'isa 7:12 za mu gitondo yongeye kugabwaho igitero n'indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Bivugwa ko yarashe ibigega bya essence hamwe na groupe electrogene zitanga umuriro nyuma yo gusenya kontineri za Agrico zatangaga umuriro imbere. Igitero cyo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ngo cyasubije inyuma cyane uru ruganda niba kitararuhagaritse burundu. Ibikorwa byo gutunganya zahabu muri ibi birombe bivugwa ko bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva muri Gicurasi 2025. Uruganda Tazama RDC ruvuga ko hamaze gucukurwa zahabu ifite agaciro ka miliyoni zirenga 12 z'amadolari. Uruganda rwa Mining Twinning ruherereye muri Sheferia Windi, teritwari ya Mwenga, grupoma ya Ruciga, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ahantu haherukaga kugabwa igitero nanone cy'indege ku itariki ya 15 Ukwakira 2025 cyangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi. Havuzwe ko FARDC ariyo yari inyuma y'icyo gitero igamije kubangamira inyungu za AFC M23. Reka nkushimire wowe twabanye muri aya makuru. Ni amakuru abagezweho bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka nkubwiye ko ntagiye kure cyane ahubwo ngiye gutunganyiriza andi makuru ariko tugeraho aka kanya.